Tango, Adidas, Jabulani n'iyindi. Tubafitiye kandi amajezi agezweho meza ajyanye n'ibarukunda ndetse na ekipe fana, amajezi ya Manchester United, Chelsea, Arsenal, Barcelona, Real Madrid n'ayandi menshi urayasanga muri K&M Sports. Niba ukunda gukora siporo wibereye iwawe mu rugo, K&M Sports igufitiye ibikoresho bihambaye wakoreraho siporo wibereye iwawe mu rugo. Hano twavuga ibyuma byo guterura, amagare, imigozi yo gusimbuka ndetse n'ibindi. Ntabwo nagenda no kwibukije ko tugufitiye amatiringi y'ubwoko butandukanye nka Nike, Adidas na Puma, swimming costumes cyangwa se imyenda yo kogana muri piscine ndetse na bikini, byose bigezweho. Ku bindi bisobanuro gana aho K&M Sports ikorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako iteganye na Okapi Hotel, cyangwa se uduhamagare kuri 07 88 86 87 burya uwisize wese sikosa neza, ikosa rito gusa ry'amahitamo ryaguteza ubusembwa. Nguhitiyemo rero Mowapu niza agaciro k'uruhu rwawe kuko ituma ruhehera hehe n'urukanyaraye rukubuza amahwemo. Mowapu ni produit ziva i Burayi, zirizewe cyane kuko zahawe ISO certificate ihamya ubuziranenge mpuzamahanga. Hari Mowapu body lotion, Mowapu body milk, Mowapu scrub, Mowapu y'amasabune anyuranye, Mowapu shampoo, Mowapu shower gels zitandukanye, Mowapu y'amavuta y'abana, Mowapu y'amavuta y'umusatsi akenerwa cyane muri salon de coiffure, na Mowapu y'imiti y'amenyo ishimirwa kuyakesha no gutanga impumuro nziza mu kanwa. Mowapu murayisanga muri Simba Supermarket, T2000 Supermarket no mu yandi maduka. Naho kurangura ni muri T2000 ahateganye no kwandamage. Telefone ni 0787 31 74 22. Mowapu, uburyohe bujyana na serivisi nziza, isuku no gutegura iby'umwimerere gusa nibyo biranga Necafe. Muri Necafe Coffee Shop ntusanga ikawa nziza kandi mu moko yose. Urahasanga kandi ubwoko butandukanye bw'icyayi, milkshake, hot chocolate, fresh juice mu moko atandukanye, smoothies ndetse na snacks z'ubwoko bwose. Muri Necafe dukora outside catering isobanutse kandi ijyanye n'igihe. Niba ufite ubukwe, inama, anniversaire cyangwa ibindi birori, inama yonyine nakugira ni ukugana Necafe. Necafe urayisanga hano mu mujyi wa Kigali ku Gisimenti, winjiye muri parikingi y'inyubako yitwa Ikaze House. Mu kuboko kwawe k'uburyo niho ubona Necafe. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 07 89 05 70 71. Murakaza neza muri Necafe. Ubwiza bw'ibirori byawe bujyana na keke wahisemo. Niyo mpamvu amahitamo meza ukwiye ari Iwacu Baking. Muri Iwacu Baking niho usanga keke z'ubwoko bwose, yaba izikoreshwa mu bukwe, mu anniversaire no mu bindi birori, kandi zose zikagira umwihariko wa design utasanga ahandi. Tubafitiye imigati y'isukari, iy'umunyu, iy'abarwayi ba diabete n'indi y'ubwoko butandukanye. Pizza zahogoje benshi kubera uburyohe ntagereranywa nazo urazisanga muri Iwacu Baking. Ikawa nyayo ijyana na snacks ziryoshye, hakiyongeraho kudusanga na fast food, milkshake na fresh juice z'ubwoko bwose. Ibi nibyo bituma Iwacu Baking tuza ku isonga. Dusanga aho dukorera Remera Gisimenti ku muhanda w'amabuye werekeza Sonatibe, imbere y'ahakorera Inyange Milk Zone, cyangwa se duhamagare kuri 07 91 36 amazerane. Wadusura no kuri Instagram yacu turi iwacu_baking/ltd. Murakaza neza muri Iwacu. Igitondo cyiza gituma umunsi wose ugenda neza. Iyo umugoroba ugeze, igihe upangira umunsi w'ejo mushya, ibanga ni rimwe: icyayi unywa. Reka kigene uko umunsi wawe ugenda, haba ku manywa haba nimugoroba, uhitemo amajyani Asanti Tangawizi Tea. Dore nk'uyu yamenye ibanga. Nitwa Anita Pendo, benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura. Ntabwo nkwisembuye, oya, ariko nkoresha amajyani Asanti Tangawizi. Ayo ni amajyani arimo tangawizi,
akabamo n'umucyayicayi. Amajyani Asante Tangawizi Tea araryoshya icyayi bundi bushya, haba mu mata cyangwa se ni mu karu. Asante Tangawizi Tea yibitsemo uburyohe. Amajyani Asante Tangawizi Tea urasanga muri supermarket na boutique bikwegereye. Koresha Detrix, isabune ya mbere yo gukaraba ikoranye ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe iyiha ubuhangange bwo kwica bakteri. Mu gihe nk'iki duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, karaba amazi meza n'isabune bya Detrix bigufashe gutsinda kino cyorezo. Detrix kandi ni isabune nziza leta yo gukaraba umubiri kuri buri muntu wese mu cyiciro icyo ari cyo cyose yaba arimo. Uko uyikarabye usigarana umucyo, umutuzo n'umudendezo kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrix murayisanga hirya no hino mu gihugu muri za supermarket, mu alimentation ndetse no mu mabutike atandukanye. Kuri mwe mwifuza kurangura Detrix mwahamagara kuri 0788 kandi by'akarusho barayibasangishaho mukorera. Imali y'umunsi hamwe na Nzuri Market mu kiganiro Giricumbi 93.1 Fine FM, radio y'amahitamo yawe. Radio y'amahitamo yawe 93.1 Fine FM. Imali y'umunsi kutoka Nzuri Market. Niba uri kuri YouTube gendo irebe kabisa, ariko imodoka nagirimo. Ira modoka yo ntagirishwa. Kuvuga imali y'umunsi ni modoka. Ariko nayo ishatse nabwo yagenda. Modoka ni umukiriya wari waje kugusura. Twamaze kubona yuko nta muntu ujya uri ijambo ku mafaranga ye. Okay. Ira modoka yishatse kubera ko muri Nzuri abatugana tubifuriza ibyiza nayo yayi. Nazo murazigurisha. Nazo nta kibazo rwose. Mugiye kongera muri business no kugurisha mu modoka. Ni modoka nazo zibamo buri. Ntose kugira ngo hamagara Nzuri ukeneye imodoka ukayibura. Ariko none imodoka ni service après vente. Après quoi? Imodoka tumera nk'abazibongeza. Ni service z'inyonge. Bamaze kugira icumbi. Umaze kugira icumbi. Ufite iwawe ukeneye no gutembera. Shaka ni imodoka. Kandi muri zandu tuvuga ari Nzuri wana tuvuga itagira parking. Oya, amazu yose agira parking. None siyo parking tuba tukubwira nyine ugomba no gushakirwa ikijyamo. Okay. Imaze no kugira icumbi tumaze kukurangira inzu ukavuga uti iyi parking ntigomba kuba mu busa. Ni imodoka nayo muyishakira. Turagufasha tukayigushakira ariko ntitubikwishyuza. Okay. Ntago tukwishyuza kukurangira imodoka. Okay, byo ni extra service. Okay. Ni service tuba tuguhaye n'inyongezo mbese. Iyi mari imeze ite Clement? Iyi mari ni nzuri sana kabisa kama nzuri. Okay. Sema bya iyo mari iragana he imezite? Iyi mari iri mu karere ka Bugesera. Ndabona mbere nyibonye. Iri mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera. Okay. Harya nagana yenyirizana. Amaduka ariya na amaduka. Inzu y'ubucuruzi ifite amaduka agera ku 10. Bugesera nyine nyirizina he abantu kugira ngo basobanukirwe neza. Ni Bugesera ahazwi nka Kanzenze. Ni inzu nziza cyane ifite imiryango ni 9 cyane 10. Ni 9 n'uwa 10 urimo akabari. Nuvuga ni hari ibiri fatanye. Riradirishya burana rabona umuryango. Ubwo ni 10. Ni 10 kuko ushobora kuvuga uti ngengeye kwitandukanya yose yuzura 10. Umwe winjiza amafaranga ngahe ku kwezi? Umwe hariya rwose na amafaranga 100,000. Ibihumbi kaburimbo ni kuri kaburimbo ngiriya hepfo. Bivuze ngo ibihumbi 100 miliyoni yaje bihari byanze bikunze ku kwezi. Ariko noneho sayo gusa mu gikari harimo akabari. Ariko kaza kagatunguka akabari ko gakodesha nka 300 hari cyangwa 400 urabona ko okay ari smart cyane. Byibuze reka tubarebe at least byibuze miliyoni. Yego ntabwo inzira arangira. Hari ahandi no mu gikari nanone harimo uruganda. Harimo urusyo ahantu bakora kawunga. Urusyo rwa kawunga. Aho naho hakodeshwa inote nk'iya truas. Urumva biba kabari mu gikari. Mu gikari urabona yuko wajya ni mu rugo rw'umuntu. Urabona harimo cuisine haribona chemine na garden ndabona ihari. Hirya y'ura mukobwa mwiza harimo sare. Ugiye kupakurura harimo na biyari. Yego.
harimo na jaride yo kunyweramo hano hino gutyo uraza kubibona hari ariko iminywere murayitabira baje iminywere no kuganirira ku bisukika abantu barabitabira kugira ngo buriya karukoro ntigafasha nderakazi oya ntabwo twifuza ko ibona akazi kenshi kuko twasanze abantu ari benshi cyane karukoro kakora iki asumuta ntaraza kubivugaho buriya gafasha indera akazi abantu bari kabibagize se buriya abantu batafata umwanya wo kugahugiraho rimwe na rimwe noneho byarushaho ya mibare wasanga yikuba bibagiza by'igihe gito hari abatajyayo kubera ko biteye ikinya kaba ari nk'ikinya kariya niyo mpamvu rero ubona utubari n'ubundi twiyongera okay imari amafaranga nangaye iyi mari ifatanye n'ikindi kibanza hirya nacyo kirimo ubusa cyayo nabyo bikaba biri kumwe mu cyo cyaciciro muri kiriya giciro cya miliyoni 120 hari n'ikibanza hirya ushobora kongera kubaka ibindi ifite metero kare 600 metero kare 600 ziyomeka kuri iriya nzu nanone ari n'amatuwarete yo hanze ya kare yakabari nuvuga ngo iyi foto ni ya kera bari bakirimo kubaka yego nuvuga ngo hari ikibanza ku ruhande wenda hirya hari hahagaze imodoka barimo kubaka ariko hano byari bitararangira twaberetse byararangiye barimo banakora mu kabari aya mashusho yo kubereka byararangiye biba ari uburyo bwo kugira ngo ubone na karite y'ibikoresho byakoze ibikoresho byayubatse uruganda rw'akawunga nirwo narabona uruganda rw'akawunga rwo ruri hari aho wabonye urugi rwa portail rw'umutuku niho winjira ujya mu ruganda rw'akawunga ruri ukwarwo ruritaruyeho gato mari y'umunsi amafaranga miliyoni zawe zingahe miliyoni 120 kandi negociable ukamagara nzuri ku miryango 10 uruganda ikibanza sinakubwiye ko yashyize agapira hasi yari yaranze amafaranga jya kuri YouTube channel iyo nzu nawe wiyirebere kuri Nzuri Market hamagara kuri 0788230123 no kuri 0788486797 hasigaye ugira icyumbi mu mahoro imari y'umunsi hamwe na Nzuri Market mu kiganiro Giricumbi 93.1 Fine FM radio y'amahitamo yawe.